Mga hinigugma kong kabugtuan, damo haaton in nakakahuna-huna nga an karikuhan amo an makakalipay haaton. Kundi hakasagaran nahihimo lugod ini nga tinikangan han pagkabaraka o dayo danay pagkaberubingkil. Bisan murayaw itaton pagtag-iya han aton mga butang, diri gud tinuod nga nakakahatag hira in katumanan hiton aton halarom nga mga ungara han aton mga kasing-kasing base magmalipayon kita. Sanglit an batan-on didahan ebanghelyo nagpakianakan Hesus ano an maupay nga butang nga kinahanglan ko buhaton base maangkon ko ang kinabuhi nga dayon. Nga ni Jesus nagbaton, ang Diyos la an maupay. Karuyag singon hini, nga an aton kinabuhi, magkakamayada la kahulugan, kung aada kita ang Diyos. Inapat liwat ini ni San Roque. Ginbilinan hiya in mga kayamanan han iya mga kag-anak. Kundi waray niya ini pag-angkuna. Iya lugod ini kinanhatag ngadto han mga kablas. Sugad kan San Francisco di Asis. Igintubyan liwat ni nga da haiya ang pagkagobernador an Montpellier han tikamaratay na an iya amay nga amo an gobernador. Kundi waray niya ini karawta iginhatag lugod ngadto han iya bata bugto han iya tatay. Naglalakaton hiya kumo sa nga nakikilimos nga peregrino ngadto ha Roma. Pag-abot sa Italia, naging maduruto hiya hin panimangno han mga magsakit ha mga hospital dito ha Aqua Pendente, Sisina, Rimini, Novara o Roma. Dito nakagbuhat hiya hin milagro, hin panambal, pinaagi hin pagampo o pagbutang hantigaman han krus o pagkamkam han iya kamot. Dito haptiya sinsa iya ngahaw in natapnan han sakit. Ginpaiwas hiya ngan kinadto hiya hakog kaguguban diin nagimo hiya hin iya sirungan pinaagi hin mga sanga hin kahoy og mga dahon. Tinubod in tubig di dahiton nga lugar ngan gindad-an hiya in tinapay usa nga ayam tikang han lamisa han iya agaron nga nahipapausa kun iging kikinain ini nga tinapay. Sanglit iya ini ginsundan ginsunod han agaron an ayam ngan hinkit-an ahan agaron ni San Roque. Iya nangahaw in nagserbi ha iya tubtob nga naupay ni San Roque. Dahil ni mga inigugma ko nga kabugtuan, iging papakita nga ang Diyos na ninimangno. Ang mga matinapuron ha iya. Igintapod ni San Roque ang iya kalugaringon. Binayaan niya ang nga tanan.
para la sumunod ha iya. Igintapod niya ang iya kalugaringon nga dahan Ginoo. Sang didinhin mga inigugma ko nga kabuktuan di dahiton iya kinabuhi, iginpapakita nga ang Ginoo nga haw naghihimuhin paagi nga diin sugad kan San Roque in nakakagpadayon iton iya kinabuhi. Han maupay na hiya mga inigugma ko nga kabuktuan, pinalik hiya ngadto ha Montpelier nga waray pagpakilala an iya kalugaringon. Iging kahitumanggon nga nagkakamayada gera adto nga panahon. Sang pag-abot niya dito ha Montpelier, ginunahuna hiya nga usa nga espiya. Sang lit hasugohan iya nga haw bata, iginsulod hiya haprisuhan. Diin naghimakuri hiya sa kubhin 5 ka tuig. Una-una naton mga inigugma ko nga kabugtuan. Tungod kay gira man adto, 5 ka tuig, waray hiya kapapanginano. Namatay hiya had Agosto 16, 1327, in waray pagsumathan iya ngaran para likayan an kalibutanon nga himaya. Kariyag sigod mga inigugma ko nga kabuktuan, diri an iya himaya, an iya ginihinuna-huna, kundi nga makagsunod gud lahiya an kaburuton han aton Ginoo. Kay kung nagpakilala hiya, siyempre kikilalon man tahiya nga kaapihan pamilya, diri hiya maghihimakuri. Nakilala na lahiya han iya bata ug han nanay han iya bata nga amo ngahaw an apoy ni San Roque, dida han pagkita nira han ila nga pula nga krus, dida han iya dughan. Gintagan nira hi San Roque in maupay nga paglubong. Nga dida mismo hiton nga iya ginlubngan, gintindog in usa nga singbahan. Didahan na namumutangan han patay nga lawas ni San Roque, may na mga pulong nga naisurat in anghel nga kunhin uman an mangaro han iya panabang, may gagawas han sakit han pisti. Amoy ni mga inigugma ko nga kabugtuan, ngay San Roque, amo an aton mananabang, di dahiton aton mga kakurian, di dahiton aton mga kasakitan, da binagod, di dahiton panahon han pisti. Amoy ni mga inigugma ko nga kabugtuan, na bisan hikita ngahaw, na eksperyensya naton ini, nabubuhat naton ini. Pag-abot iton bulan, iton Agosto, damo it nagdidibosyon. Damo iton nagproprosesyon. May nonumdum pa ako mga inigugma ko nga kabuktuan, ng guti pa ako, nagkamayadad to pulira. Ngan dito halupok, kagahon pala, nagkakamata na kami, nga naupod in prosesyon. Nakausangani nga ako ang gipapasan an binubutangan han imahin. Tungod kay naghihinga turog pa ako, nabuliwan ko. Ngan, maaram na kamo, nabuka. Pero mga inigugma ko nga kabuktuan, amo ini iton gipapasabot ha aton,
Isan Roque, amo an aton mananabang a panahon in aton panginginahanglan, di dahiton aton panlawas. Dangop kita haiya, ngan siyaring pa di dahiton nga sinurat han anghel, masangpit la kita han iya panabang, masangpit la kita han iya ngaran, ngan kita bubuligan niya.